Tundin huna Indian raldo thlona jet fighter anei thaber chu Frenchiam Rafale ania indo thlona than tena pakhat generation clearna chuan 4.5 generation tini still ni phachelo chumi aya nuai che indo thlona thaber tila achiang mayome India chon Rafale jet fighter hi kumin July thlatir lam khan a order zat somthum le paruk adong fel to a adon tharapiang te Ambala Air Force Station a lolom nut zelin Defense Minister Rasat Singh Havin atamjok pheichu anlo welcome nge ne Rafale jet fighter siam tu te hi the Sol company nia French aviation company them jet mai ni in tuna Indian akol mek mare sang ni siam tu te bokhin ne Rafale hi French strong clipuit le soina ngania Rafale tia lamri klang puine kumsang ni le pasari khan India le French sarkar te chuanin khovel huapwa jet fighter thaber zinga chiar phak Rafale lei turin in biakna annei tran to a atira chuan za som ni le paruk jet mai layan tuma ma se to pa somthum le paruka antla thatani Rafale somthum le paruk man bel khom chu cheng vei bel che singa le sangret atling hem mai ni chuti ni chuan pakhat man chu cheng vei bel che sang khat le zaruk som pakhat velania kumsang ni le som palia Rafale pakhat man chu dollar makta doi za som ni nia chu India poisa chuan cheng veibel che zasari somli le paruk velani tuna chuan amana pung chho hle to tina ni chu ma se hei hianin a thlona man le behbawm zong akeng thungani atuimi ta chuan ral thuam mel mang an muringot poin khoiram siam nge ti an thre thei ngal de usel mai thina US on in F series anaya heng F16 50 22 35 le 18 le adang design te hi ain angtlang pui hlomani Russia ku chuak mik le Sukhoi pianzia po ashiat ngal bokani France ku chuak po ashiat ngal thei deuh mai zela Rafale hi engine pahnih nei a thlan delta wing hlai hleplop triangular ania a hmalama thlate an ti mai kanat wing anei bokani cockpit malama langsar tak main air fueling tina tur alor vu mai bokani e thlona seizong hi fit somnga vele a thlai zong hi fit somthum panga velania air superiority fighter telaka chun ate zok hleni darkar khata kem sang khazakule som panit hlok thaya tuithun belawa athlo thui zong hi kem sang thum le zasarini ti chon mel sang khat huam chunga du tokin rala be theidin ani chu chini nan siama kanthria thiam dan tur ol samdana chuan longa tum thei tur le khomwala tum thei turin an siama vairan strang oma em ho chu longa tum tur chi siaman nia Rafale si le biden ral thuam pai theina hard point som palian naya em chuan som pathuma nei fe bokani fighter generation clearna chuan 4.5 generation a anda kan ti to kha chu muyam zia chu 4th generation ai sang si 5th generation phachia si lo tinani indo thlona clear thandana chuan multi role fighter tinia chu mi om zia chu chi hranga aman kop thei tinani role play thenga tina ani bermai chu fighter pakhat ni si land base le carry base asiam interception le air to air combat aman tlak close air support mission po ti thei ani zena hengte hi Libya Mali le Afghanistan ate finfi avektoni tun noi mai khan aral thuam phur thei tamber phur chungin test lo tling takanaya boru ka tanga leilam kana scalp missile paruk medium range le long range air to air missile pali thlona kana thau very long range air to air missile pani le fuel tank litar sang ni pathuma pai hem mai ni asiam tu the Sol aviation lam chuan khovela ma ni rina let 1.5 farit thuam phur thei fighter sulani antini radar and sensors avionics and equipment thei fighter thatena pui ber pakhatani ome enganga thlok chakle ral thuam pai nem poni se missile tlanchia san thei khopa chak siam thei alani miolo wangin ama theina le achakna te kha engang chiengeti apoimone thlok fu ringot kha athaber chuang lova muang changa thlok thei te po ahuna zerin antang kai thina ni Rafale hi muang zoka athlo thei wangin Kerala atum thaya ground attack mission titurin ral thuam aphuri thei mema aerial combat atan heng thrust to weight ratio wing loading climb rate service sailing le top speed ate asang view thosia India point out thungang aniang chuwang chuna leitani Rafale hian tunlai khovel radar changkang berti ngam tura manga chu RBE2 AES radar ani radar hi F35 len F22 Raptor 10 mangin an thadanero ain tluk chi avekherlo ome Rafale radar hian kem za som ni hla mel mathona chu a mu thaya
game som ko le paruk chinami chu a chui zui nal thei bok ani mel marauder missile lo thlok te laser le thlona ngei po amu ve le a warning pe thei tur spectra electronic warfare system apaya infrared search and track mangin lumna pe chuak thei hrim thlona helicopter tele drone te po mu theya aradar puitu tur ala nei cheum bokani steel jet fighter ni chilo ma se apum rotate le ruang am duan dan danglam taka wangin semi steel te po anti ve hial rengani radar laka him theina tur manga nasa taka ro manania RCS po 0.05 atanga 0.1 M2 class andani country thiam theidan turin khovel fighter changkang le thiamna nei sang bera chal F22 RCS su BL point M2 velania radar marble tia point alang mangdon lova achian le zolnan savate berasoi hummingbird ipote main alang don ani ome in Indian alai Rafale hi achangkang berchi FTR standard ani ti shetel thaila thome Rafale hi va in sang ni chuang zat siamani to a anna siam bel zel don ani asiam tu ram friends baka Egypt le gatar tenan manga Indian en rampali nan nei to a ramdang point an thli thlai mek hlom bokani Egypt in somni le pali na ya gatar in somni le pali bok na in Indian somthum le paruka ordara chungzinga somni le pariat te chu single seat an ya India version an ti mai dual seat pariat om ve bokani chuti vakin leitura man tamlawa Morocco chon Rafale ain F16 athanga F16 hi ain kola hautok lo zoka atlom fe zok bokani adu zok ti na ani mayome Rafale deal chungchang Defense Ministry chun indo thlona lama apachiat zia hriain indo thlona tha le relta Indian MRCA competition an siam tani MRCA tender chuin anon chang ta sap hloma thlona paruk Rafale Typhoon F-16 CD FA 18EF Z-39 Gripen le MiG-35 ta singa India chun Rafale athang tani kumsang hile pasaria tangin aindor chanta MMRCA program hnuai hian Dassault Aviation Rafale fighter chu US dollar billion som panin za som hile paruk leiturein rem siamania mase di lakal muang heni ti chon anti anti chhota a kumsang ni le som panga alo thlen meu chuan sum hlutna nasa dakina tla niam to a Rafale fighter za som ni le paruk mantur chu US dollar billion som ni ani chhodor thamaini Indian Defense Secretary Radhakrishnan Mathura le ahote an virsak zakrenga fighter don masak tur som pariat anianga abak zale pariat chu licensing agreement and technology transfer noya India ramina siam chuak zui ve to dhonani fighter somsari le pali ta chu single seater an nianga somthum le pali ta chu twin seat ani thung ang ti thleng in France sarkar nen anin ram zui thane thilakal chho zela neu tam lea sarkar masale sarkar meka inpu moton na athleng reng bok nen kumsang ni le sompariat parliament budget sesona po Rafale wang hian vai hon beng cheng na sa le maya Supreme Court po ain rol ve hialani kha India le France ta hian in Rafale somthum le paruk le turin September sang ni le som paruk khan in remna an siam to a andong kim ta ne Rafale jet fighter hi multi-role fighter an ti mai mission chi sang ti thei tura thiam na le theina nei ani a country thiam theinan hetiang fighter le thlona dang na tho dan soitaila jet fighter ta hian role play turan nei veka air superiority an ni chuan van boruak netaka thunun theitura siam chaklen thazau maneuverability sang tak an ni ngai ni interceptor tura duan chu melma bombers le enthlatu lobituma shep theitur khowa chak an ni le mai ni ground attack aircraft tura duan ta chuan in ma ni pol lei sipai an tran pui thina melma lam sipai le man ruate an chu shep mai thina chutiang tur chuan an duang ta thina ni multi-role fighter an ni chuan air superiority theina nei ground attack lampo ti thei man theina tam tak nei an ni a hetiang fighter hi tun laia chuna poimo ber tho mai ni bomber chuan sang le daya mel marama bom wathak tura duan an ni a an lianin an chuan po amuang dewa heng B2 B1 B52 baka Russian Tupelov series ta hi kan hriat lar ta chu an ni mai home boruka vok lal lena len thei hi indona chuna poimo emema tuile khomwal bel khoma in borok azau zok fene borok an thunun tla chuan du tokin chet an la thei mei don ti na ni chuwang jet fighter le bomber tha khovelin a in siam siak mekani ani faudan le landana chuan boroka thunaina an chan khan an bomber ten du tokin na an thok thei don ti na ni fighter tan chon bomber bei chu
nuam singkho an tiang mai kha ani don tlat mai ole ti hian Rafale ni na le din mun omang chu kan thret thuak to rangai thaila India henin engang takin nge amamo ti toite soile lok thang Indian jet fighter anai tamjok chu Russia ku chu kan itlang puya voin thleng po an lamman MiG-21 54 vel an la nei ta hi second generation fighter an nia hlui un to tak mai an ni UK siam jaguar te po za chuang an la kola hei hi ground attack aircraft ania MiG-29 an kol ta hi thave tok viau ma se an rei ve to viau ni somruk chuang la kolin aircraft carrier tum chinia Friendsiam upato la Mirage sang ni te po hi somli chuang chu la kolani anai thatber chu Su-30 MKI air superiority fighter Russian siam hi zanile somsari vela la kol megane Chatok viewin langma se 4th generation fighter an nia aya tha atam to thlat mai Tedza san nei hi India kut koi han ti do nila apoi mo ber engine hi US siamani thei thunga adangro Indian scientist siamani ve thungani Kaveri engine siam hi a hlot ling thei ri lawa thlona engine siam hi a har ngangania ramro pui US Russia UK France tunua China te chawin an la siam thei ti isetel thaila tichun Indian indo thlona anai ta chu a hlui hlom to hle ti kan theta tunlai khovel thiam na le implant siang na sang takara chuan tur aum lem lo ni tichun kumsang ni le pasari dei to khan sarkar lai puya Defense Ministry chuan MRCA competition a buat saita keini hi kan thaber te tu Rafale Typhoon F-16CD F-18EF JS-39 Gripen le MiG-35 te zinga the Sol Rafale an thlang thani atira Indian alei tum khachu Rafale version changkang ber po ani lem nova aman po asang nge mem lo ni mase anin be chho zela version changkang ber F3R standard an thanta ka chuan aman asang em tamaya heta hian total transfer of production le India siam parts hlang hlaka assemble line thara siam ti tathlengin in remna nia mase friends in abesiang zatero Indian ador ta big lova somthum le paruka rek bungin India besiang zongjong ero anilo mai thei thungani India Rafale hian 30mm gun apaya WVR dogfight emo leilam sipai puinan du thu sam ani ome hardpoint sompali na in van in dona mantur magic 2 MBDA MICA IRMO EM le MBDA meteor te apaya leilam baina tur MBDA apache MBDA Storm Shadow Scalp EGM AASM Hammer GPU 12 PEF-Way 2 GPU 22 PEF-Way 3 GPU 24 PEF-Way 3 GPU 49 Enhanced PEF-Way 2 AS30L le Mark 82 pai boka longkana tur MBDA AM39 Exocet anti-ship missile ala pai cheu bokani ahuna zirin ASMPA nuclear missile pai theya hi baka hian ral thuam dang te sepo ala pai pon cheu thei bokani apum ruangai toin rit alak thei wangte ain thazo boxia wangin India chuan kan mo tak fighter ani antitani France missile thiam thil cho aman thei ri wangin India chuan nakina buena atok ang tiaro tam takin an hlo pui hleni Euro Typhoon nen khai khin ani thina Russia chuan war Su-35 nen po khai khin ani reng bokani heng fighter pathum te hi generation thendana 5th generation ni phak silo 4th generation ai sang si 4.5 generation ti ania then khat pe chon 4++ te hialin an soi bokani Euro Typhoon hi tam tak chunin an thlang jok fowa exercise an nei na ranga ache thathin bok nen da san po a hlo hleni F-22 meu po inral bai lemchana lokap thlato thu khania mase henga ta hian US chuan vor hian steel mod amang lo ni tein an soi bokani engponi se Euro Typhoon hi jet fighter thatakani te chianga India ro chuan amamo lo zoka ngain Rafale thlang ta ne aerial combat atan heng climb rate thrust to weight ratio servicing sailing speed le wing loading ate Rafale in Typhoon ni sang zoka chuti royal Rafale ro chon ral thunga phurnem thei zok thungani ground attack mission a atha zok anga ngai nia Typhoon hian soita ka chuan he thlona thajet mai hi UK Germany France Italy le Spain ten anin siam Romania atira chon France po hi atel nge ni mase mania fighter dang boipuya du wangin atel zui taloni kisuna patrang te hi anin siam trauma anvo khom le ta ni Typhoon thavelam hi Italy siamania ading lami Spain siam
aruangam bung lelam UK lelam Germany ani vedeu nuai mai ni atop nan Indian Rafale na ya IAF family laklu ani taka chon na satakin thenom China le Pakistan chon an lo hela he fighter hi an soi nom na sa hle bokani China Daily te Global Times tele jinhuan thlengin engtin si ange an soya Indian lo mudan hi tun ma tang khan kalobi ve to thina Indian Rafale panga anei chi khan China chon na satakin a soi sela ral thom lama in tlan siak na chalo tak ai se khotlang lam ram min kung kaina le ral mo na ti che thei ti helina apu ne Indian Air Chief Marshal Louis B.S. Donovan Rafale chu game changer ti helina faka Hindustan time chuak chu an expert Li Jiang le Li Zuanzung ba ka military expert dang Zhang Zhuang Fei te mangin ang Global Times a an chang let ngal zat mai ni China chon vor J20 laka chun Rafale chu no pang mai pa fang tluka an chu ader mai thungani China ho henin thil chu dan fran an nei bi kani mai thaya a chan chu khovelin generation le category a then dan hi an pom velo moti turin an 4.5 generation Rafale te hi third plus generation fighter te in an expert te chonin an chu adei mai ni an steel jet chon vor J20 chu fourth generation an ti ni engponi se khovelin jet fighter generation rang a clear fran dan hi soile lok teang pakhat na chuan air superiority fighter mel maram chunga chungung theitura duana nia chakle in thazo tak bi kan ni mase tun lai ro chuan omini role thatak takan siam chawa henga wen in an thok op theideu vek to wangin air superiority fighter chuang taka an soi thin te po soifia a har pha te ni heng F-22 Raptor F-15 Su-30 MKI Su-35 Mach 25 le dang te hi air superiority fighter tura duana nia mase multi-role fighter angin na an thok theideu vek thone panhina chuan multi-role fighter van boro ka chungnung theitura duan an ni rolin leilam be konga po tho hlok thei tak tura duan an nia air superiority fighter ho aya an ruang ama te jok tlang puya heng F-35 Rafale F-A-80 Super Hornet F-16 Fighting Falcon te Eurofighter Typhoon tomadole dang te hi multi-role fighter anti ta chuan ne ground attack aircraft leilam be tura duan aminga tangpo ani dan turang chiang sa ati theome tactical bomber na ani deuh bera mel ma thlona tuan thazok laga inven na tur te po an pai ve bokani mani lampol sipai chan puya mel ma sipai chu shrep theile om khau ani thina chuti an ni wang chon fighter zinga po an tuna fum bera A-10 Thunderbolt Sepiket Jaguar Sea Harrier Sukhoi Su-25 le dang te hi alar zual thene interceptor fighter tunhuai hena poimo na achoi ta dewa role play tour an nei tamang lo ni an thlok chak ema melma bombers le reconnaissance aircraft te lo bitum tura dhuan an ni mase ICBM te havin long range strategic bomber role ho an lo lan to wang te po an yange kol war top khan an zui chho ve tran ta an na hi achung kan soi fighter thatak tak te hian an thok ve thei deuh vek to bokani Top Gun Flima Tom Cruise aten F-40 Tomcat anan leu pui vel khamit thla acham lo thelo ne he fighter moi tak mai interceptor atana duan hi US sonin a hlui hlon to nge anin thian that lai tlema zong apek ve Iran khwan an lakona Russia siam MiG-31 MiG-25 Electric Lightning UK sen hiang J8 te hi alar zual aniome bomber fighter ni lo ma se han soi tel tramina ami ang hian mel marama bom wathak tura duan ania an liana an tuan po amuang deone air superiority fighter le adangte sut kuak to sa a chet valatur an ni deu bara chuti line US one seal bomber neya radar laka himfam kim thei bik herloma se RCS niam tak anaya wangin mu an harani mel maram chung thuk takaluta bom manga wachung hek thei tura theina nei ania US on tuna hian strategic bomber pathum steel B2 Spirit baka B1 B Lancer le B52 te anei meka tuna hian 6th generation B21 Raider aboi puile mek bokane technology lama chan Russian khotlang lam an phalo thrangai nia chuti line an nei te hi alianin achak ve thungani kumsanga jako somsari chawa an siam Tu-160 alamang meka Hovela strategic bomber liane chak berni in Mach 2 plus supersonic ani phane hei baga hian Tupolev Tu-95 Tu-22 M tepo alanei ve boka China point Zen 86 anei ve bokani
thlo chak zong mak thlona thlo chak zong soinan an hmang thina chu tiang boing missile thlo chak zong le thil dang chak zong soinan po an hmang ani ri hi boruaka second khata metar zathum le somli le pathum akal theya chu ti ni chondar kar khata kem sang khazani somthum le panga achakin akal thei thina ni chu thlona chak zong soinan suan an hmanga relay da chaka thlona relay da chak missile le adang dang an ti thina ni ral le lama papakatin barela vua avuak rualin ari isha thei nga lova anu dewa ishiang ahlat paule ari ishi har deu don tina ni chu makwana chaka thlok thei ta chu relay da chaka thlona antimaya Mach 5 cente pei chu hypersonic speed ani dei to a mishing khal thlona singa hetiang thlok thei hian lom lo ni heti la hen rocket engine mang USM X50 ta chu Mach 6.7 chu chak relay dukle achan ve ai po chakin an thlok thei ni USN thlatu thlona SR-71 Blackbird chu Mach 3.2 chaka thlok thei ni a USN thlatu ta thlona mishing khala chuan achak ber mai ome Russia interceptor thlona MiG-25R Foxbat kha 3.2 bokania mase atop speed in athlok theilowa athlona airframe le thil dangin atorna sadona wangin apuak lo chawni ome kumsanga zako samsari le pakhat khan sinai thaler chunga 3.2 maka chakinan thlotira tichuna engine chuna tuarna salotuka apuak dar vek lo chawni athlok zui thei to lo hialani jet fighter re hi chakringot ai chun an tho tur anga an duan an thok them te hi mithiam te chunin an ngai poimo to soka chutiang tur chuna Phoenix lama san kha apoimo tha ni thlona te hi eng ang point sak ma se missile tlanche san thei khoba chak ani thei sinawa chuwai chun an tho turang tak thok thei kha an poimo to em ani ti kha i shephot mai theangu